Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Yang tum hello bo. Thank you Neli for the order. Okay. Thank you. Okay, thank you for ordering. Thank you for the food. Okay, hello, thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Foodwifi. Okay. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pini nang Phan nangpaklang ponji lagi interesting oji. Lake pini ani si Phan ne Foodwifi delivery boy kacheplang ji. Adim kona lopatang te lake mithang kardom long ladak Diphu along. Tang te lahan lo Foodwifi office bangke non ne hadak alu lupo. Aprang si lod le aprang Foodwifi kupi lopatang te lake nani tum labangs so Foodwifi long perang tum kichu ahul muason nani tum order ilong ji. An kang jira hut son lapen ke restaurant heu loving ahut ason. Men ladak ke order pinane tum Phan nang tum hem nang phone ko ga apps lo Lasi Foodwifi kidia tum ge lapu tum hello Lasi Pini ani si Phan delivery boy chitang ni datum si nom ni Phan tisha dam pajer phone ko hello ada ni tum phaben rang ko Lasi Pini ani si Phan la li an orang so story sampai ni tum di phone on So guys, first ni order na kele change ni ke nam nang ji rake kromjang burger pu hala sini guys nang Okay, so guys, first ni burger na ki en ching adim lake la hanlo kromjang burgers pu ladak no first order na ki en ching lake la hanlo kromjang burgers. So guys, finally order bang enam elo labang so order ki thon namji lake Lamding road 5 kilo. So guys, finally dak adim anang le elo no hatum ke order dum finally phone call hatum oni ne Foodwifi pe jibu nali order burger nang le elo dak nali nang tum he market location mo sang le lo hello order nang enobong Oni yang tu mana bo? So guys, first order bang kelong alo, tang alo. Lasi Diphu long kedo tuman, nani tum Foodwifi po apps nani tum Play Store long damra install no nani tum nahok le kedo tame nani tum order lo tenong tum Phan hem long nani tum hem thiku ba get long si nang thon kong ji. X order thonam thupo silong momo se namji silong momo lake rong kelang se do rong kelang ta ko GNV si thonam je so la hello silong momo bangke dadak Foodwifi apps logo semeta tan do adim lake rong kelang don bosco opposite lo momo enama so guys parcel pun alo, made food pun alo. Kita thonam ji lake JNV si thonam ji sankulang lo. Okay so guys, finally order dia nang lihat lah. Thank you Neli for the order. Okay. Thank you. Okay so guys. Foodwifi delivered kuri alo non ke direct office dam thula aku nang order dote aku dam thupu ansi guys abi jang tu madak tarang so gate main gate of si sang ko ari jan te khave the o open an ani kisso men na nawe nang thai dudlo hospun ajakam le kem pustame ini samjin masih claim petang te ajar kam ta mission claim mission so guys Diphu arwi jang pick nasi arwi jang open mat neli movement video bang bunai long lidelo same nang tum mathari arwi kijang sitame nang tum order petang te nang tum hem anang thon nang tum ning biang ne open arwi jang dun ma ke nangpaklang lo oi delo non puthot bang thulo chef naga long pe en pon det pen ke thonam ji ke pirbi market guys Foodwifi claim tum chibiduk pick an lang tum awe charsi lun same
nang tum phan nang phonji please Foodwifi phan nang tum support pick tu ladak a manager to car bisi ke one lapen ke delivery boy tum answer make car bisi se nang tum itum car bisi jan ching phone suru ji please nang tum Foodwifi install nang tum order no anon ke thonam ji lake pilbi market an dak chef naga pen. So guys, next order mange that yellow tree long best sponge. Lasi puthot kipachini thulo. Adak Foodwifi lo. Penang an a restaurant amen do nani tum hadak chongwai me kusu restaurant basi nani tum kichu kang tum maning kidogma. Hadak pelan tum order to chok. Ansi ni tum ba hadak enampo ansi nang li tum hem anang thon. Order pun alo. Dak yellow tree pen inglong chirop an kithon nam nang jibang ke. So guys, non lulu lang so dam lo. Lulu lang so pen dam dete inglong chiro ban sinili pali damji ko tan lo zak tarong le lo thank you sir thank you so guys pamhet order deliver kori alo nomang ke akko putho damji small plates an kapre kapek tung an ban chini det has tame Diphu area lo mang ke small plates lake hit pick an famous pick an dak chumi pick an Yo thiki bang ke ajar asumta ki claim pon ning samjin besi claim pelotang te claim mesin lapan ke ajar kam ta cipeduk open si claim nangji non mang ke small plates anang le alo ladak pensi kicho son pon po small plates kuna tu ma patang la ke rong khelan mate ladak rong ni hang sido location no teng pelotang te la han lo hem ke hello oh sorry John nang hemat get long sudah oh nang hanok tin langsung order bang ke so delivery ko lo thank you Foodwifi okay thank you for the delivery. okay so ring puli long an non nang deliver ko lo non ako puthot small plates NMC ako ring bong home an thonom thnai ji order do pick lasana tum open video long da thekong lo ne tum hem get long asike thon na lasana tum order non ada Foodwifi apps install beng on ta pengen tum order non nang tum hem asem thon ji jo hele restaurant he look pasam nang tum hem asem thon ji isi ke pachini thula hello laso restaurant pe no sinang tum order protang te nang li tum hem an free delivery pe sinang thon ji ako small place no an dang khelo nangpik sales pick an da pen order dang do o non ke thon ampu buzi ave jangdo non nitung na thu nitung thu mane da Diphu lo rong ni ha sido non ke thon nami la ke rainbow hom na thu si thonam jin ne tum open ave jangdo ma ki bang hu bang video nang en edelo nala dak nang le alo okay thank you for ordering Thank you for the food. okay guys customer to ons the me chinki mi sinsa las non puthot ako kenam thuji lake lemongrass lake Diphu long pe an ke top one restaurant lake sales pick lapen ke standard rangso restaurant ke rangso lemongrass nam po ke thonam jibang ke rong ni ha traffic jam pick guys apen ga avi jam pick lapu avi thi o pugena thike non next order ke ladak pasi anpon po lemongrass nampo standard off apen ke top lo Diphu lo ban ke langsung restaurant bes na tum kichukan tung protang te ang tum ladak bang te tan le Halloween protang te Foodwifi long belen tum order ta me ahok si pulo ajara kam tak ini mesen besi claim protang te ining samjin besi claim protang te ajara kam tak claim mesen isi approve zo every job is not a small pu ajara kam ta aso kali claim pa me protang te ajara kam ta ale do okay thank you so much sir okay thank you for the order okay thank you
Okay. So guys, Pini ani si Phan mangge claim tang alo chok alo. Arve thedurlo actually ke non eat bela. Arve thepik arve thedurma si Pini Phan mangge kang to longge Foodwifi. So thank you so much Foodwifi long cam delivery boy. Tim tu mang lo. Oh, arve charsi nuna na yo. Chipeduk lo. Oh, another. Oh. Charsi nuna lo yo. Oh, thanks to everyone. So guys, finally Pini one day delivery boy kiklem Phan tag lo si so a t-shirt Pini lapola mai tum Foodwifi kiklem hem food Phan return to. Thank you. Okay. Asina Phan isi karjuji tulang le tum karbiya so tum kiklem ji phaning hang bang all up that the full on hostel ke do tum room ke do tum do pipi hasti asira tum si kiklem ning hang do ning hang patang teran tum abar se pipanjima. Oh, labang doji. Ditumong rider nang inang lam, penangan nang lam. Setelah kenang sot bang elalo second year ke Charlie bag nai, second year bag nai. Lapen methan gari nai, bike tamai scooty tamai nai. Nong si kami ning hang kote nili ban nang kontak ingam office ke dak lorang so thana road. Dak si office itu nang mau jadi long. Cok nilai dak kontak number pun po. Nanti tum si kiklem ji ning hang patang tela dak kontak non. Nanti tum awar saya channel ini tak. Chalo, thank you.